Emikoreji neija kukorerwa aha mbuga nkuru z'obureberezi obwa Ankole aha kashozi aka Ruharo kandi abagambi bakuru harimu Reverend Professor Sam Ruboga omushaho mukuru kandi omwe aha bashwerine abahikize emyaka 50 obwa North Ankole na North West Ankole na South Ankole amareberezi atano agarukora Ankole yitu yone yitkumanye yakare tukashanga ngo harimu couples nkarunana abine myaka 5 no kuzahigura mbushwero burkwera then abajenyi bita twese kutwegesa kureba bo bakakibasa bata nababine myaka 50 no garrer guru ombushwero burkwera kandi nangu tujango nabajunurwa bonka ninga cha abona abine myaka ejo mbushwero burkwera abantu abo no kuza kwa baryaha ahasande okuchondoza okwakozirwa obureberezi obwa Ankole nukwereka ngo busaba dikoni obwa Kinoni hamwe n'obwa Bujaga ngo garukirayo kugira abashwerine bingi abahikize emyaka 50 no kweyongerayo tikikumanyisa abishemo bonka nibo bakwangara bakashye emyaka 5 mbushwere harona batari bishemwe konka bo tubingi waza kureba TV West etayayiro mugurusi John Riyaga hamwe no mukazi we Joyce Riyaga abashye emyaka 76 omu bushwero burukwera kandi aba n'abatura abaruhunga omu district ya Mbarra Ece niyira kandi mukiyozi muto nangowe kayi nishimite munonga ituranga ya Mbarra amina n'abanywana bawe rebiro kujunwa ko kurunje munonga Muzeyi Riyaga nishe wa ambassador James Mugume arikugambaho na TV West ambassador James Mugume agizirengu begere bintu byinshi okuruga habazire babo ebahwerire munonga omumeromo eyibarukukora no mu bushwere bwabo icyo kutekateka kibeni cyo wagamba cyabajumba ko integrity kumanyingu omuntu kwesiga njyo hintu kikuru kimkureba kinkwe ngoma meninga cy'ukunda mnongo no kuzarwa umuvuga barokore kaza kuzarwa nashanga bazire bantu bari abarokore kandi nindeba nguti basise omagara ganje ombikora amakuraga gashakwa Abdukarim Sengendo omurimbar